Dobar dan svima. Moje ime je Ana Janković, neke znamo, neke ne. Po obrazovanju sam juvelir umetničkih predmeta i dizajner nakita. Izradom i dizajnom nakita se bavim već 10 godina, a poslovna ideja koju ću vam danas predstaviti je nastala pre neke 3 godine i sastoji se od izrade nakita inovativnog ergonomskog dizajna pod imenom Hota Hota Jewelry. Kada kažemo ergonomski dizajn, podrazumevamo da je svaki komad nakita pažljivo dizajniran u skladu sa prirodnim oblikom ljudskog tela. Naprimer, naušnice imaju nekoliko inovativnih metoda, od kojih nijedna ne podrazumeva bušene uši, već ergonomski prate oblik ljudskog uha dok ne dođu u stabilan položaj. Inovativnost se ogleda kako u samom vizualnom izgledu i dizajnu nakita, tako i u načinu stavljanja i u načinu nošenja. Asortiman proizvoda podrazumeva naušnice, ogrlice, narukvice, palm kafove, odnosno nakit za šaku i nadlenicu, po kome smo prepoznatljivi na tržištu, prstenje i aksesoare. Brend ima elegantan i luksuzni vizualni identitet, vidjet ćete kasnije. Nakit je visoko kvalitetne ručne izrade i limitiranih je serija. Proizvodi se od hiruškog čelika koji je hipoalergijski materijal i čelika presvučenih 24-karatnim zlatom. Nakit spada u kategoriju umetničkih skulptura i umetničkog nakita i skulptura koje se nose i nagrađen je na više međunarodnih umetničkih izložbi. Brend je zaštićen na teritoriji Srbije u Zavodu za intelektualnu svojinu, u WIPO-u za teritoriju Evropske unije i u USPTO-u za teritoriju SAD-a. Firma je osnovana pre godinu dana i trenutno smo prisutni u 10-ak prodajnih objekata. Prodaja ide odlično, a samim tim se javlja i potreba za proširenjem proizvodnih kapaciteta. Neki naš plan u narednih godinu dana je, pored povećanja proizvodnih kapaciteta i izlazak u zemlje Evropske unije. Tržišna niša koju želimo da pokrijemo su koncept storovi u većim gradovima EU. Ono što sledi je kratak video iz naše poslednje kolekcije. Imamo i zvuk, ali ne sad. Nema zvuk. Hvala vam na pažnji. Tu sam za sva vaša pitanja.